nkuko birimo bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ekipe ya Chelsea naho ngo yenda gusoza deal eshatu z'abakinnyi bagomba kuza kuba basohoka bigendanye n'umwanzuro ndetse n'icyemezo cy'uwitwa Xabi Alonso. Ni mu gihe kandi ngo yiteguye kuza ikora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo itware umwe mu bamediateri beza banafashe ekipe ya Arsenal muri no campaign bakoze kugira ngo barebe ko bamwibika bakaba bamwerekeza Stamford Bridge. Ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo ngera ngo tube tugarukaho byinshi ufite bihore na ekipe ya Chelsea. Ariko nyamuneka rikambanze nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sports Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ujya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe, ukanda like kuri no video ubundi tujye tugumya tubane mu biganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Team Talk irimo iratubwira ngo unsurprisingly Chelsea have been incredibly active in this summer transfer window with Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson and Dan Welbeck among the notable arrivals. Chelsea mu buryo budatunguranye cyangwa se mu buryo busanzwe nyine kuri Chelsea ntago ari ikintu gishyashya yakoze ngo ino summer nabwo cyangwa se muri no mercato turimo ni equipe yabaye active cyangwa se ni equipe yakoze cyane ko yamaze kwinjizamo abarimo Morgan Rogers, Maxence Lacroix bavanye muri equipe ya Crystal Palace, Dean Henderson ndetse na Dan Welbeck, bose ni amwe mu mazina akomeye yamaze kwinjira muri no equipe. Bidakwiye ko harimo nk'abandi nk'aba Barco, harimo abandi nk'aba Forster ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye bamaze kwinjira muri no equipe. Ariko bagakomeza batubwira ngo as usual the Blues has been selling well but they still have a huge squad and need more departure in the coming weeks if they are to find the right balance. Chelsea nk'ubusanzwe n'ubundi ni ibintu menyerewe, ekipe ya Chelsea ni imwe mu ekipe azi kugurisha cyangwa se ni imwe mu ekipe agurisha neza akabona igiciro cyiza ku bakinnyi babo bagiye kugurisha, ndetse sometime akajyana bakara ukuntu igigeramo akantu k'agahendo. Atariko n'ubundi bigendanye n'umubare wa squad yabo cyangwa se bigendanye na squad bafite, barakifuza kugumya gukurekura no gutandukana n'abandi bakinnyi mu gihe cyose byaza kuba bikunze ko babona ama ekipe nyine abaha amafaranga meza afatika anagaragara. Bakakubwira yuko ekipe y'uwitwa Xabi Alonso kugeza amagingo yamaze gukorera amafaranga arenga miliyoni 100 mu bakinnyi yamaze kwigurisha, barimo Andre Santos wagiye muri ekipe ya Manchester United, abarimo Marc Cucurella wagiye muri ekipe ya Real Madrid ndetse na Tadek George wamaze kuba werekeza muri no ekipe ya UVE cyangwa se Everton kwa David Moyes. Ariko none bagakomeza kubwira ngo Enzo Fernandez, Pedro Neto and Malo Gusto are also linked with exit. Cyangwa ati abo bakinnyi bombi nyine uko ari batatu nabo namwe mu mazina ari magenda avugwa cyane ko bashobora kuza kuba basohoka. After being linked with Fernandez and Gusto here in this window, Neto is the latest Chelsea player on Manchester City's ladder and report from the Athletic claim they are not among those not for sale this summer. Ati nyuma yuko bari baragiye bahuzwa n'abakinnyi batandukanye cyane uyu Enzo Fernandez ndetse n'utwa Malo Gusto kuva ino summer yatangira cyangwa se no mercato, nibo bakinnyi bari baragiye bivuga ko bari mu Manchester City yifuza. Kugeza ubu rero undi mukinnyi yamaze ko yinjiraho no munya Portugal ukina ku ruhande asatira bita Pedro Neto, ndetse The Athletic iratubwira yuko abo bakinnyi ku ikipe ya Chelsea rwose bo nta kibazo ufite cyo kuza kuyibasora, ntago ari babandi bashyize mu cyo bita ngo not for sale, ahubwo uje afite gahunda afite n'amafaranga meza abantu bakinnyi Chelsea iteguye kuza kuba ibatanga. Bakomeza batubwira ngo the same report that Athletic claims Liam Delap, Nicholas Jackson, Maguire, David Datro Fofana and Emmanuel Emega are also available, while Benoit Badiashile, Axel Disasi and Talevo Chalobah are set to move on. The Athletic ni imikomeza itubwira ngo yaba Liam Delap, Nicholas Jackson, Maguire, David Datro Fofana, Emmanuel Emega abose n'abakinnyi ekipe ya Chelsea yamaze kwishyira ku isoko, ndetse inamenyesha ama ekipe yari yose bifuza yuko nyine iri very open kuza kuba yakumvikana nabo ikabareka bakaba bana kwigenda. Ariko none bakomeza batubwira ngo abarimo Talevo Chalobah, abarimo Benoit Badiashile ndetse na Axel Disasi byavuba hacyase mu minsi itarambiranye baraza ko bamaze gusoka muri ekipe mu buryo buri official cyane ko bamaze kubumvikana n'ama ekipe atandukanye yifuza aba bakinnyi. Ngo harimo ekipe ya Como ku witwa Chalobah, murabizi ko bamaze kubumvikana. Umunyamakuru ni urimo aratubwira ngo bamwita Shila niyo arurimo aratubwira ngo the agreement in principle between Benoit Badiashile and Napoli for contract until 2031, 1 season on 1 plus 4 years with a salary of 2.8 million per year. The talks are progressing well between Napoli and Chelsea for loan with the
option to buy. Cyase ati kubigendanye n'uwitwa Benoit Badiashile muri ekipe ya Napoli, hagati abakinnyi ku mpande zombi bamaze kuba bumvikanwa, no kuvuga nyine ekipe ya Napoli ndetse n'itwa Benoit Badiashile bamaze kuba bumvikana amasezerano ashobora kugira mu mwaka wa 2031, ariko nyine hari ibiganiro biri kujya mbere hagati y'ino ekipe ya Napoli ndetse na Chelsea kugira ngo barebe ko baza kuba bahabwa no mukinnyi. Icyifuzo cya Napoli nuko baza kuba bamutijwe by'umwaka umwe bakazabona ko bamugura mu buryo buri permanent, ndetse ibyo biganiro barimo biganirwa muri ubwo buryo nyine biri kugenda neza cyane ko na ekipe ya Chelsea yifuza kandi yiteguye kuza kuyimurekura no mu buryo bwo kuza kumutiza. Rero ngo barimo barabwumva nta kibazo, ibiganiro birimo biragenda neza nyine nk'uko umunyamakuru arimo abitubwira. Yanakomeje atubwira ngo nyuma yuko uwitwa Axel Disasi yari yaratijwe muri ekipe ya West Ham kaza kurangira amanutse, ariko noneho ngo ubu ngubu ekipe ya Crystal Palace niyo yiteguye kuza kuba isinyisha no musore cyase yitwara no musore kugira ngo ijye kuba ifata cyase ibone service ziwe no musore ajyaga baha. Yakomeze agira ati Disasi is getting closer to Crystal Palace from Chelsea on loan with the option to buy, which could become an obligation upon reaching certain condition. Alonso also has the decision to make with Mikel Modric following his return from doping ban. Cyase ati uwitwa Axel Disasi ni umwe mu bakinnyi barimo bagenda nabwo ibiganiro byabo bigenda neza, hamwe no kuvuga hagati ya ekipe ya Crystal Palace ndetse na Chelsea nuko bagomba kuza kubanza kwa mu batiza by'umwaka umwe, nyuma rero bakaza gushyiramo condition muri Odi ku buryo ne baramaka bazigezeho cyase uwitwa Axel Disasi naramuka agize performance nziza bazahita bamugura mu buryo buri permanent. Ariko igitekerezo nyamukuru no kubanza kumubatiza, ndetse ngo uwitwa Xabi Alonso arimo arashaka cyase afite gufata icyemezo vuba no gufata umwanzuro vuba ku witwa Mikel Modric nyuma yuko yamaze kuhagaruka. Murabyuka ko twoze tunabigaruka ko ku munsi w'ejo bakenera ekipe ya Juventus yaje no kwajya mu kibuga iminota 14 gutyo asimbura. Ubu nawe rero ngo ekipe ya Chelsea iteguza kuba igira umwanzuro imufata kugira ngo arebe yuko bari buze kuba batandukana nawe mu buryo buri official cyase bakaba bamugumana ariko bakabanza kumutiza. Ibyo nibigendanye n'abakinnyi rero ekipe ya Chelsea irimo itekereza kuza kuba yarekura. Bimeze bite? Bihagaze bite rero ku bakinnyi ekipe ya Chelsea ishaka kwinjiza muri no ekipe? Nkuko twatangiye mbikubwira, ekipe ya Chelsea ngo yaba interested ndetse n'imbere muri board yabo baba batangiye kuganira ku bigendanye n'undi mukinnyi cyase umukinnyi mushyashya ugomba kuza kwinjira muri no ekipe. Amakuru menshi rero arimo aremeza yuko barimo barahuriza cyase uwitwa Xabi Alonso ngo yaba amaze kubasaba umumediateur wa ekipe ya Arsenal kugeza magingo ya. Bimeze bite? Bihagaze bite? Ese deal byasaba iki kugira ngo ikunde? Umwe mu banyamakuru ba The Athletic niwe wabanje kutubwira, aratubwira ngo nyuma yuko uwitwa Bruno Guimaraes yamaze kuba yinjira muri no ekipe ya Arsenal, ama ekipe yombi hagati ya Arsenal na Newcastle zamaze kuba zumvikana kuza kuba zibagurisha uno mukinnyi. Biza kurangira rero uyu nguyu yanatsinze ikizamini cyo cy'ubuzima, binateganyijwe yuko agomba kuza kuba mu bakinnyi bazakoreshwa cyase bazanatangarizwa ekipe cyase abafana ubwo bazaba bagiye gukina match yabo yo ku cyumweru na ekipe ya Borussia Dortmund, nayo ni match amicale. Ibyo ngibyo rero ngo bigendanye n'icyifuzo cyase bigendanye n'ibiganiro byagiye biha hagati witwa Mikel Arteta, yajyana agaragaza uburyo rwose yifuzaga no musore cyane Bruno Guimaraes. Nyine abantu benshi barimo barabona ko uwitwa Guimaraes agomba kuza cyase ashobora kuza kwita yinjira direct muri no ekipe witwa Mikel Arteta 11 bakashobora kuzajya babanzamo akaba yabanza. Bakavuga ati rero one player who may not be thrilled at Guimaraes' arrival is Martin Zubimendi, who may now spend more time on the bench than he would hope. Umukinnyi wenyine ushobora kuza kubangamirwa cyase ushobora kuza kutishimira iza ry'uwitwa Bruno Guimaraes ni uwitwa Martin Zubimendi, gushobora kugiye kumara umwanya n'igihe kinini kuri bench kuruta ibyo yaba yarigeze atekereza. According to Chelsea insider C. Phillips, Bruce boss Xabi Alonso could come to his fellow Spanish to the squad, bringing him to Chelsea. Iyi ni inkuru irimo itangazwa n'umunyamakuru begereye cyane cyase begamiye kuri no ekipe ya Chelsea nkuko yanumva muri football Nyarugenge bakunda kubyita. Uyu munyamakuru rero bita Phillips arimo aratubwira twitwa Xabi Alonso yiteguye kuza gukora igishoboka icyo cyose kugira ngo aze kubona uyu musore mwene wabo nyine wo mu Espanyol amutwara amuvane muri ekipe ya Arsenal abe yamwerekeza kuri no ekipe ya Chelsea Stamford Bridge. Yanditse ku rukuta rwa Substack agira ati I was told by sources that Xabi Alonso is a big fan of Martin Zubimendi and has communicated to Chelsea that he is a player
he likes and is of interest to him. I'm not saying Chelsea are going for Zubimendi, but is a player who is mentioned by Alonso. Bishatse kuvuga ngo uyu munyamakuru nyine bita Phillips ngo yabonye amakuru cyangwa se yabwiwe na bamwe mu bantu begereye cyane uwitwa Xabi Alonso, bamwemereza yuko uwitwa Xabi Alonso ari umukunzi, ari umufana ndetse ari umuntu wemera cyane uwitwa Martin Zubimendi, ndetse ngo icyo cyifuzo cyo ndetse n'uburyo n'urukundo rwiwe kuba yabonye ko ari umukinnyi ushobora kuza kuba yaboneka ku isoko, ni ibintu yahise aganiriza ekipe ya Chelsea. Kugeza amagingo rero ngo ekipe ya Chelsea irabizi neza ko uwitwa Xabi Alonso akunda Zubimendi, ndetse ngo yamaze no kuba babwira yuko ari umukinnyi yifuza cyangwa se ari interested kuba yamubona. Uyu munyamakuru agakomeza atubwira ati ntago kano kanya ndimo nemeza ko ekipe ya Chelsea igiye kwita uko bishoboka byose kugira ngo itware witwa Martin Zubimendi, gusa nyine ayo ni amakuru ahari cyane yuko yaba Xabi Alonso ndetse na ekipe ya Chelsea bose bamaze kuba babimenya yuko uwitwa Xabi Alonso yifuza kuza ko yabona uno mukinnyi, nubwo bitari byajya kure nyine ngo twumve ngo ekipe ya Chelsea igiye kubidinga cyangwa se yari yatangira guhamagara uno mukinnyi. Ariko nanone bigendanye na role y'umuntu witwa Xabi Alonso muri ino ekipe ya Chelsea, ndagira ngo bibutse neza ko uwitwa Xabi Alonso ni manager ntago ari head coach. Itandukaniro ry'izo profile rero zombi ni izi: head coach ni umuntu uba ugomba gutoza ekipe, akareba ngo ekipe yasinyishije nde, yazanye nde, yagurishije nde. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu biba biri muri director cyangwa se biri mu rwego ruri tekinike cyane, ariko we atabireba cyangwa se bitamufashaho, akareba ngo ekipe ifite bande. Aho bitandukaniye na manager rero nuko ari umwe mu bantu bagira ijambo rya nyuma kuvuga ngo turazana uyu kubera izi mpamvu ABCD, turarekura kubera izi mpamvu ABCD. Bivuze rero nimba Xabi Alonso ufite uburenganzira n'ijambo, twagiye tunabibona ku bandi bakinnyi bose yagiye yifuza, yaba abantu ba Danny Welbeck, yaba abantu ba Dean Henderson, niwe muntu wenyine n'ubundi ku giti cye wabanza akabifuza akanabasaba bikarangira baje. Nimba yatangiye kwifuza Martin Zubimendi, tukaba turimo turabona yuko witwa Martin Zubimendi nawe ko hari ya Emirates bishobora kuza kugorana cyangwa se ari ibintu mu by'ukuri yatangiye gutekereza, akabona yuko kuza kubona umwanya bishobora kuza kumuhenda no kumuvuna. Ni ibintu ngo ashobora kuza gutekerezaho, ni n'ibintu ashobora kuza kwigaho kugira ngo arebe yuko yaza kuba abona uno mukinnyi. Ndetse aha niho abanyamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye birimo bihera bitubwira ngo Martin Zubimendi ni izina ryo kwitega muri no transfer, ni n'umukinnyi dushobora kuza kubona muri saga nini yo kuba yava Emirates yerekeza Stamford Bridge. Abandi bagashingira ku kuvuga ngo yaba witwa Martin Zubimendi yaba na Xabi Alonso bose n'abantu baturuka mu gihugu cya Espagne muri quartier cyangwa se mu mujyi bita w'aba Basque, ndetse ngo bose batangiye gukina cyangwa se bose batangire kariyeri zabo muri equipe ya Real Sociedad. Ndetse ngo even na mbere yuko uwitwa Martin Zubimendi ajya muri Arsenal, murabizi neza ko uwitwa Xabi Alonso yari yamusabye muri equipe ya Real Madrid bikarangira bidakunze. Ndetse ngo kuva na kera uwitwa Martin Zubimendi yahoze avuga cyangwa se yahoze atangariza abantu yuko uyu Xabi Alonso yaba ari we idol we cyangwa se role model. Bakavuga rero uwitwa Xabi Alonso naramuka yifatiyemo agahamagara Martin Zubimendi ndetse na equipe ya Chelsea igakomeza kubakinga uyu Alonso nk'uko usanzwe bikora, dushobora kuza kubona indi story itandukanye cyangwa se dushobora kuza kubona a different matter of story muri ino saga. Rero kanshimire cyane mwese twabanye, mwitse ukanda subscribe muri tare wayikanda, mwitse ukanda like kuri ino video, ujya muri comment section utubwire ese ko afana ba Chelsea gutakaza Enzo Fernandez mukabona Martin Zubimendi ni ibintu mwakwakira gute, ni ibintu mwumva gute? Ku ruhande rwa Arsenal se bwo murumva bya bihagije kwinjiza Bruno Guimaraes mukaba mwatakaza Martin Zubimendi? Tuganire.